صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصحبه واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم سيدنا النبي صلوا على النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستميع الله الله عند عطاياك التي تنحصي وصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهداة الأتقياء والآل والصحب الهداة الأتقياء سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Diberitahukan kepada para jamaah yang sedang mengantri di meja registrasi untuk tidak perlu lagi untuk mengisi namanya di meja registrasi. Boleh langsung duduk di tempat yang setelah disediakan. Sekali lagi bagi para jamaah yang sudah antri diharapkan boleh langsung duduk saja di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطحار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبغوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بتعشوا وأزهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورئف الآذانا صلى الله عليه وانست إلى أوصاف طه المجتبى واحدل لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله غاز بيدي
إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسمن بالناجبه هواه ما المعافى والسقيم سوى فاهلع الكونين عنك سواه حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله معتمدي سيد السادات من مضري غيث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضري غيث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم وإمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جيرة العالمين هيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
والدرج الفتيات جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنوه فاتئد فينا أخا الوهن نعرف البحث وتعرفنا والصفا والبيت يا لنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور ضاع عبده من به في ذكري أعظم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار ما قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله حماه واختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أنا الفاكرون إليك يا رب وأنت عني غني
أنا الفاكرون إليك إليك يا رب وأنت عني يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله عمنا ما فضله عمنا عمنا ما فضله عمنا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق
كأس الصفا وعقاب وابد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وابد الهنا قد راق كأس الصفا طاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وقام وفد الهنا قد راق كأس الصفا وقام وفد الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا بيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول وشافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنال ارفع وسل طعت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله هنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. حي الهادي بأجمل ذكراه صلوا معنا يا الدار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الضال فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي صار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكراه صلوا معنا يا الضال فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي على العرش رق الجاني وكلمه المولى الجاني على العرش راق الجاني المولى الجليل فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي بأجمل ذكراه صلوا معنا يا الدار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد
يا غنى نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا لنا من مكة لما ظهروا لأجله انشق القمر من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضار وافتخرت آل مضار به على كل الأنام يا هنانا دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هلالا صلوا على خير الخير الآلام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزيهم يا لنا دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا نبي محمد يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا
أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء وقرري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحبيب المجتبى كدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد
صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يومر نور طاوته وسرى إلى الإيمان المصون عيانا صلى الله عليه. وهو من هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واغفى الوصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء قص العذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت بأن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات وفاقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب كرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول على النبي محمد عليك على رسول يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك على النبي محمد يا رسول سلام عليك
رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وكسات الصنام شركين ودينا شركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملازون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والهزا مرحبا سلام أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت وشفع مرحبا مرحبا مرحبا
الله ما بدا النور وشاع وبك الرحمن سأل وإله العرش يا سماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وبك الرحمن سأل وإله العرش يا سماع يا عزيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع طلع البدر علينا إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أنسنا بحياة الطالية وخطيني العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع يا رسول أحمد طغرى وآلي والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد
صل عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Yayasan Masjid Agung Palembang, yang terhormat Ustadz Sukri Masci. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, yang kami hormati Dewan Penasehat Irma Palembang, dan yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, yang kami hormati dan yang kami cintai Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab, dan yang kami hormati para alim ulama, habaib, orang tua, guru-guru kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah dan sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kami sapa para hadirin yang menyaksikan melalui kanal digital YouTube Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Semoga baik kita yang menyaksikan secara streaming dan hadir pada malam hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang penuh barokah dalam rangkaian acara kajian spesial Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab dengan tema Generasi Bahagia Meraih Keberkahan dalam Keseharian. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama kita membuka acara dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Syekh Usama. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulil karim. Semoga baik kita yang membaca dan mendengar dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kakanda Hari Sunanda Akbar. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ayahanda kami, Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang atau yang mewakili beserta jajaran, dan yang kami hormati Kabid Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Kota Palembang dan Dewan Penasehat Ikatan Remaja Masjid Agung Kota Palembang. Dan yang kami hormati para alim ulama, habaib, orang tua dan guru-guru kita yang tak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami serta takzim kami. Dan yang kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerjasamanya sehingga kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kami hormati dan kami cintai Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf selaku pembicara ini. Dan tak lupa juga kami memohon maaf kepada para hadirin dan jamaah sekalian jika dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan dalam kegiatan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas support dan kehadirannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang bisa mengawali tahun ini dengan kegiatan kajian spesial Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Tentunya Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang bukan dalam hal kegiatan yang bisa kami lakukan, yaitu bagian dakwah tentunya,
serta kegiatan-kegiatan sosial maupun pelatihan-pelatihan yang lainnya. Dan juga kami menyampaikan pesan dari ayahanda kami, Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang, bahwasanya semoga kegiatan kita pada hari ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata salah, kepada Allah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, Kakanda Hari Sunanda Akbar. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau yang bersamaan dengan tanggal 7 Januari 2024 Masehi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita nantikan, yang kami hormati Fadilatul Ustadz Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab. Nanti kita akan sapa beliau dan juga akan kita tanyakan kesan pertama beliau hadir di kota Palembang dan menghadiri acara kita pada malam hari ini. Untuk itu kita awali, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Kami ucapkan selamat datang kembali di kota Palembang. Itu kesan pertama Habib datang ke kota Palembang dan juga menghadiri acara kita pada malam hari ini. Mengingat kita baru saja tepat pada malam hari ini melewati 8 hari kita melangkah di tahun 2024. Dan juga kami informasikan Habib bahwasanya jamaah yang hadir pada malam hari ini adalah sangat antusias dan semangat sekali untuk menghadirkan Habib di pada malam hari ini. Dan juga kami mohon Habib memberikan motivasi kepada kami anak-anak muda, khususnya teman-teman dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon izin Habib untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Palembang selalu memiliki sesuatu yang berbeda, ya. Sebagian mengatakan naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkan hatimu kemana kamu mau. Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, keempat. Mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindahkan. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Namun tentu cinta pertama akan tetap berkesan. Mau kita cinta sama si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, tetap cinta pertama akan memiliki arti yang berbeda di hati manusia. Begitupun Palembang bagi saya, mau saya hijrah ke satu tempat, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, tetap kota kelahiran saya memiliki arti yang berbeda di dalam hati. Walaupun memang saya cuma hanya mencicipi kelahiran atau masa kecil yang tidak terlalu lama di kota Palembang, namun Palembang tetap berbeda. Dan buktinya saya sudah beberapa tahun belum menerima undangan dari daerah-daerah lain karena memang kesibukan majlis dan juga pondok pesantren. Tapi untuk Palembang, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan untuk hadir. Dan juga Palembang memiliki arti berbeda di dalam hati saya karena memang makanan paling favorit saya adalah pempek Palembang, ya. Oleh karena itu ya memang selalu Palembang ini ditunggu-tunggu bagi saya dan insya Allah mendapatkan keberkahan. Masjid Agung dan Irma juga memiliki ikatan kepada saya karena memang saya lupa mungkin 6 tahun yang lalu atau 7 tahun bersama sahabat-sahabat Irma, atau mungkin lebih ya, mungkin di 2014 atau 2015 di saat saya masih aktif di Malaysia bersama Upin Ipin ya. Di sana masih di sana dan masih banyak program-program dakwah khususnya di kota Palembang. Bersama sahabat-sahabat Irma kita mengadakan beberapa program-program yang menarik dan juga menyemangati mereka untuk bisa
melangkahkan dakwah karena tidak menutup kemungkinan. Saya sering mengatakan anak kecil di Palembang seperti saya yang masih usia 7 tahun, 8 tahun yang tidak mengira bahwa saya bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Afrika, bisa keliling di Asia, berceramah, berdakwah di mana-mana tempat. Alhamdulillah, ini bukan sesuatu yang mustahil. Impian-impian kita bisa menjadi nyata kalau kita mau usaha, kita mau belajar, kita mau profesional, kita mau menjadi orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang tidak mustahil bagi kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya, tadi kesan pertama Habib hadir pada acara kita malam hari ini dan motivasi yang luar biasa untuk kita semua dan terus akan meningkatkan kebaikan-kebaikan lainnya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah dan sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib izinkan kami untuk membacakan sedikit biografi agar jamaah yang hadir pada malam hari ini dapat mengetahui. Al-Habib Ali Zainal Abidin Alkab yang bernama lengkap Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin Alkab LCMA. Beliau lahir Palembang 5 Agustus 1987. Aktivitas beliau sekarang sebagai mudir pengasuh Pondok Pesantren Ribat Garut Jawa Barat. Beliau juga sebagai pembina Nusantara Cinta Rasul International Community di Malaysia. Beliau juga sebagai penasehat Nur Alawi Nusantara. Beliau juga sebagai pembina Muslim.com dan pembina komunitas Masjid Garut. Dan saat ini beliau juga masih menjadi anggota Departemen Kependidikan Robito Alawiyah Pusat Jakarta. Dan tidak hanya itu juga beliau memiliki beberapa jenis usaha, diantaranya Sultan Hub, Cafe Sultan, Hair Cup Bandung, dan juga Pempek Cek Rusiana. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lain yang beliau lakukan. Dan di antara kesibukan aktivitas beliau menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk warga kota Palembang. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah dan sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kegiatan pada malam hari ini diselenggarakan oleh Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang merupakan wadah organisasi remaja yang ada di kota Palembang untuk mencari ilmu di lingkungan Masjid Agung Palembang. Tidak hanya itu juga, kegiatan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang didukung penuh oleh Yayasan Masjid Agung Palembang. Dan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dulu sempat ingin menghadirkan sosok Habib Ali Zainal Abidin Alkab, lebih tepatnya tahun 2023 kemarin, itu dalam rangka Milad Irma ke-39. Tetapi Allah belum mengizinkan dan alhamdulillah hari ini beliau kembali hadir di sini untuk kita melaksanakan kajian spesial Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah dan sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali marilah bersama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan khusyuk dan tawadu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Alkab. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadiyin nabi yaktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع
wa da'watin la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir bersama-sama dan sahabat-sahabat yang mendengarkan secara online, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua pada malam hari ini. Allah kumpulkan di tempat yang mulia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai satu tempat melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada masjid-masjidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai yang ada di muka bumi adalah masjid-masjid Allah. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Dan tentu saya yakin, seyakin-yakinnya Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memasuki tempat yang paling Allah cintai kecuali orang-orang tersebut mendapatkan bagian dari cinta dan mahabbahnya Allah. Oleh karena itu kita husnudzan, berprasangka baik kepada Allah bahwa kita mendapatkan kemudahan bisa duduk di tempat ini tidak lain, tidak bukan kecuali karena Allah ingin memberikan isyarah kepada kita, memberikan tanda kepada kita bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya isyarah. Ini namanya kalau bahasa sekarangnya kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu dan saya adalah manusia yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang menarik pada malam hari ini adalah generasi bahagia meraih keberkahan dalam keseharian. Bagaimana cara supaya bahagia? Habib, gimana caranya supaya saya bisa bahagia? Caranya bisa bahagia jangan sedih. Terus gimana caranya supaya tidak sedih? Tidak sedih ya jangan sumpek. Karena manusia ini kalau sudah sumpek pasti sedih. Kalau sudah sedih pasti nggak bahagia. Maka jauhi kesedihan, tinggalkan kesumpekan. Bagaimana caranya? Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagusnya saya ini salawat setiap hari berapa banyak? Maka Nabi Muhammad SAW katakan sebanyak-banyaknya. Lalu dia mengatakan, kalau saya jadikan sepertiga dari hari saya untuk bersalawat kepadamu, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lebih baik. Biasanya Nabi Muhammad, kalau kita baca di dalam sejarah Nabi Muhammad, kita akan dapati Nabi Muhammad itu kalau dipilih ada dua hal, selalu kalau dihadapkan kepada Nabi dua hal, Nabi Muhammad akan memilih yang paling mudah. Itu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Beliau mengatakan kalau dihadapkan kepada Nabi dua hal, Nabi Muhammad akan memilih yang lebih mudah. Bahkan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Siapa Sa'ad? Sahabatnya Nabi. Orang yang pertama kali melemparkan panah di dalam Islam. Keluarganya Nabi. Keluarga plus sahabat. Ya, beliau sahabatnya Nabi plus beliau keluarganya Nabi. Dari mana? Dari ibunya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau lagi majlis seperti ini, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad katakan, hadza Sa'adun khali falyurini imru'un aina khalahu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah keluarga dari ibu saya. Ya, keluarga dari sebelah ibu itu bahasa Arabnya khal. Kalau jamaknya akhwal. Akhwal itu keluarga ibu. Jadi kalau saya manggil keluarga ibu saya, ini akhwalnya saya. Ini akhwalnya saya. Ya, Rasulullah SAW memiliki ibunda bernama siapa? Siapa ibunda Nabi Muhammad? Siapa namanya? Siapa? Aminah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf
bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Sayyidatuna Aminah itu dari kabilah Zuhrah, karena keturunan Zuhrah beliau memiliki ya nisbat kepada kakeknya yang bernama Zuhrah, sehingga beliau dipanggil Az-Zuhriyah. Jadi tergantung kepada, ini namanya nisbat kepada kakeknya. Beliau keturunan Zuhrah, maka dipanggilnya Az-Zuhriyah. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'athu Halimatus Sa'diyah. Faham atau tidak? Jadi Sayyidah Aminah dari keturunan Zuhrah, maka beliau dipanggilnya Az-Zuhriyah. Nabi Muhammad keturunan Hashim, maka dipanggil Al-Hashimi. Nabi Muhammad SAW keturunan Adnan, maka Nabi Muhammad dipanggil Al-Adnani. Nabi Muhammad keturunan Fihr yang memiliki nama lain Quraisy, maka Nabi Muhammad dipanggil Al-Qurashi. Kenapa? Karena keturunan Quraisy yang memiliki nama lain Fihr. Kakek Nabi Muhammad ada namanya Fihr, itu dipanggilnya Quraisy. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr adalah orang yang pertama kali dipanggil Quraisy, walaupun ada perbedaan pendapat antara ulama sejarah. Ada yang mengatakan Ghalib putranya Fihr adalah yang pertama kali bernama Quraisy. Sayyidah Aminah dari kabilah Zuhrah. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini Sa'ad putranya Abu Waqqas, putranya Wuhaib. Jadi Aminah punya bapak namanya Wahab. Wahab punya adik namanya Wuhaib. Itu orang Arab. Ya, yang satu takbir, yang satu tasghir. Anaknya biasanya kalau yang besar dinamakan Wahab, yang kecil dinamakan Wuhaib. Yang satu namanya Jamil, yang satu namanya Jumail. Yang satu namanya Al-Hasan, yang satu namanya Husain. Yang satu namanya Upin, yang satu namanya Ipin. Nah, itu namanya takbir dan tasghir. Di dalam bahasa Arab, kalau dia punya kakak, misalnya Abdullah, adiknya Ubaidullah, seperti itu. Ya, ada yang takbir, ada yang tasghir. Nah, Wahab juga begitu, punya adik namanya Wuhaib. Wahab punya putra Aminah, Wahab punya putri Aminah, Wuhaib punya putra Abu Waqqas. Jadi Abu Waqqas dan Aminah ini sepupu, karena bapaknya adik kakak. Aminah memiliki putra Nabi Muhammad, Abu Waqqas memiliki putra Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau adalah, kalau bahasa Palembangnya Mindo, ya, dua kali sepupu. Dua kali sepupu, ibunya sama bapaknya sepupuan, ini anaknya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Keluarganya Nabi atau bukan keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan, kalau ada Sa'ad bin Abi Waqqas, hadza Sa'dun khali falyurini imru'un aina khalahu. Sa'ad ini adalah keluarga dari ibu saya. Ayo, kata Nabi, siapa yang punya keluarga dari ibunya, tunjukkan kepada saya. Rasulullah SAW berbangga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan katanya kalau di majlis Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hadir, Nabi Muhammad bertanya-tanya, Mali la aras sabihal wajihan nawir. Mana ini, kata Rasulullah, kenapa si ganteng enggak hadir di dalam kajian? Ya, dipanggilnya ganteng, as-sabih, wajah yang bercahaya, al-jamil, ya, an-nawir, yang bercahaya, radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau sempat di zaman Rasulullah sakit. Beliau sempat sakit dan beliau wafatnya setelah Nabi Muhammad. Bahkan beliau hadir di dalam futuhat. Beliau ikut hadir di dalam peperangan-peperangan di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sempat sakit dan didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Sa'ad bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya anak
cuma satu, itu pun perempuan. Sementara engkau tahu ya Rasulullah, harta saya banyak. Hartanya Sa'ad banyak. Menurutmu ya Rasulullah, apakah sebelum saya meninggal, karena saya takut, saya sudah sakit-sakitan ini, takutnya meninggal, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan beliau panjang umur, kemudian beliau menjadi pejuang yang begitu istimewa. Ya, bahkan saya pernah ke Guangzhou di Cina, ya, di satu tempat di Guangzhou di Cina, dikatakan itu adalah makamnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas karena beliau berhijrah dan berdakwah. Meskipun dari apa yang saya telaah dan pelajari bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di kota Madinah dan dikuburkan di pemakaman Baqiyah. Tapi memang betul-betul ada, dan saya melihat dengan mata kepala saya langsung. Beberapa kali saya mendatangi Guangzhou di Cina dan saya melihat ada masjid peninggalan, mungkin saja ada penamaan yang sama atau dari seorang tabi'in yang terkenal pada masanya, masih keluarga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu warda. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan satu dan harta saya banyak. Gimana kira-kira? Apakah saya keluarkan semua harta saya dan agama ya Rasulullah? Saya berikan kepadamu semua sehingga engkau bisa gunakan untuk kebaikan?" Dan sahabat ini berbondong-bondong. Ya, kalau sudah masalah berderma, sahabat ini bercepat. Oh, wah, ini ada program yang menarik, yang baik, yang bermanfaat. Apa yang saya punya, saya kasih. Itu sahabatnya Nabi. Apa yang dia punya, yang dia nggak punya jangan diambil. Punya orang ya jangan diambil. Yang dia punya, ada yang punya, bahkan sebagian di antara mereka punya tanah diberikan kepada Nabi, punya pakaian diberikan kepada Nabi untuk diperjuangkan. Ada seorang wanita bernama Ummu Sulaim, dia cari di rumahnya, ada apa ini? Baju bekas suaminya, mantan suaminya yang sudah meninggal, beliau seorang janda, dicari, tidak ada yang cocok untuk Nabi. Dicari makanan ke dapur, nggak ada. Cari madu yang mewah, tidak ada. Dicari harta uang, tidak ada. Bingung. Apa yang beliau berikan kepada Nabi? Dibawa putranya kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah cari harta apapun yang saya bisa serahkan di jalan Allah, saya tidak dapatkan apa-apa. Saya punya anak satu, ya Rasulullah, namanya Anas bin Malik. Hadza Anasun yakhdumuk. Ambil anak saya Rasulullah untuk engkau jadikan khadimmu di rumahmu." Mereka itu berbondong-bondong untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kami kalau Rasulullah SAW memerlukan sesuatu, maka kami akan berlomba-lomba untuk membahagiakan Nabi, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kami akan berikan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, namun saya selalu kalah dari Abu Bakar. Selalu kalah dari Abu Bakar. Apapun yang saya ingin lakukan dan membahagiakan Rasulullah, saya sudah dapati Abu Bakar sudah ada di hadapan saya, sudah ada di depan saya. Saya ingin masuk masjid, Abu Bakar sudah ada di masjid. Saya mengusahakan untuk datang lebih awal, ternyata Abu Bakar lebih awal. Saya ingin mendatangi Nabi untuk membahagiakan Nabi, ternyata Abu Bakar sudah ada bersama Nabi. Pernah satu waktu di peperangan Al-Usrah, peperangan Tabuk, peperangan yang paling sulit yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar membawa harta yang banyak, sehingga Nabi Muhammad SAW selalu menanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya Sayyidina Umar ketika itu ditanya oleh Nabi, "Ma abqaita li ahlika ya Umar?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah wahai Umar? Apa kata Sayyidina Umar? "Abqaitu lahum mithlahu ya Rasulullah." Saya sisakan setengah dari harta saya ya Rasulullah. Bayangkan, punya harta setengah dari hartanya itu dikeluarkan. Kalau kita masih milih-milih, ya, kalau kita misalnya lagi parkir mobil atau motor, di kantong kita ada dua uang, yang satu 2.000, yang satu 100.000, kira-kira masih milih nggak kita ngasih orang? Nah, kita masih pilih-pilih begitu. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda, beliau memberikan harta yang banyak sampai setengah dari hartanya. Lalu datang juga Sayyidina Abu Bakar membawa harta yang banyak. Rasulullah SAW tanya, "Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Saya sisakan di rumah saya Allah dan Rasulnya ya Rasulullah." Artinya apa? Semua hartanya diberikan.
Sehingga Sayyidina Umar mengatakan saya kalah lagi dari Abu Bakar. Makanya ketika putri Sayyidina Umar bernama Hafsah, ya, Sayyidina Umar punya putri namanya Hafsah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Manja sama Nabi Muhammad, manjanya luar biasa, sampai pernah membuat sesuatu masalah yang membuat kesal Nabi Muhammad, dan bahkan Nabi Muhammad sempat mau menceraikan. Sehingga turunlah wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk jangan diceraikan. Kata malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan diceraikan putrinya Umar, fa innaha sawwamah qawwamah. Alasannya apa? Karena wanita ini rajin berpuasa di siang hari dan rajin bangun malam untuk beribadah di malam hari. Sayyidah Hafsah pernah bikin kesal Nabi Muhammad, sehingga Sayyidina Umar marah. Kata Sayyidina Umar marah kepada Sayyidah Hafsah, mendatangi Sayyidah Hafsah kemudian marah. Apa ucapan Sayyidah Hafsah? Wahai abah, wahai ayah, kenapa marah sama saya? Ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah seorang istri suaminya. Bukan saya saja, Aisyah juga begitu. Bukan saya saja, Aisyah juga begitu. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bukan malah ya terhibur dengan ucapan Sayyidah Hafsah. Sayyidina Umar bertambah marah dan wahai Hafsah, jangan samakan dirimu dengan Aisyah dan jangan samakan ayahmu dengan ayahnya Aisyah. Jangan samakan dirimu dengan Aisyah dan jangan samakan ayahmu dengan ayahnya Aisyah. Karena ayahnya Aisyah adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah satu waktu sahabat mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau sayang ya Rasul? Seketika Nabi Muhammad menjawab, "Aisyah." Qala wa minar rijal. Yang kami tanyakan adalah apa? Dari kelompok laki-laki ya Rasulullah. Qala abuha. Siapa? Ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Jadi ikhwani, sahabat itu banyak sekali mendermakan hartanya. Apalagi sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, banyak sekali mendermakan hartanya. Terlebih menantu Nabi Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, orang kaya luar biasa ini. Ya, Sayyidina Uthman ini kaya raya. Gelarnya Dzunnurain karena beliau menikah dengan putrinya Nabi. Yang pertama bernama Ruqayyah, kemudian menikah lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulthum. Jadi menikah dua kali dengan putrinya Nabi. Menikah dengan Sayyidina Uthman, meninggal Ruqayyah, kemudian dinikahkan lagi dengan Sayyidina Ummu Kulthum, Sayyidatuna Ummu Kulthum, kemudian putrinya Nabi meninggal lagi. Sampai-sampai Rasulullah katakan, "Zawwiju Uthman, zawwiju banatakum Uthman." Nikahkan putri-putri kalian kepada Uthman. "Lau kanat indi thalithah la zawwajtuha Uthman." Kalau saja saya punya anak lagi perempuan, pasti saya akan nikahkan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Uthman banyak sekali mengeluarkan harta. Peperangan Usrah, peperangan Tabuk tadi, beliau mengeluarkan unta sebanyak-banyaknya, beliau mengeluarkan kuda sebanyak-banyaknya, beliau membuat beberapa sumur untuk digunakan untuk umat Islam. Sehingga Rasulullah SAW katakan apa? Ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum. Saking banyaknya bantuan dari Sayyidina Uthman, sampai-sampai Rasulullah katakan, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum. Kalau bahasa kitanya, Uthman mau ngapain aja setelah ini bebas, halal. Sesuatu yang haram bagi dia halal, begitu. Ma dharra, enggak membuat dia bahaya, tidak membuat Uthman bahaya. Ma amila ba'dal yaum. Tapi beliau orangnya karim. Karimun idza akramtahu mallaktahu. Orang yang tahu diri itu kalau kita berbuat baik kepadanya, kamu akan memilikinya. Seperti Nabi Muhammad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna fatahna laka fatham mubina. Apa yang diberikan kepada Nabi? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad dosa yang lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni. Coba kalau kita dapat itu. Coba kalau kita dapat itu. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni. Kira-kira ngapain kita? Bebas ini, bebas roaming ini. Mau ngapain aja terserah. Ya. Apa yang kita akan lakukan ya? Apa aja. Haramnya mereka, halalnya kita kok.
Kalaupun kita melakukan sesuatu yang haram, tidak jadi haram. Kenapa? Karena dapat jaminan dari Allah. Harusnya Nabi Muhammad seperti itu kalau menggunakan nalar kita. Karena Allah katakan, aku akan ampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Tapi bayangkan Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau malah beribadah kepada Allah sehingga dalam riwayat hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya Rasulullah SAW bengkak-bengkak. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Saya ini pengen jadi hamba yang tahu diri. Dikasih justru malah ya semakin semangat di jalan Allah. Itu namanya karim, orang yang tahu diri. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ketika berperang kemudian dijegat oleh Abu Jahal, hartanya semua diberikan kepada Abu Jahal, sampai-sampai Rasulullah katakan, Suhaib lau lam yakhafillaha lam ya'sihi, lau lam yakhafillaha lam ya'sihi. Ini kalau dia ini kalaupun tidak bertakwa kepada Allah pasti enggak mau maksiat. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah memiliki keimanan yang luar biasa. Sayyidina Uthman, Rasulullah katakan apapun yang dia lakukan tidak akan membuat dia bahaya, tapi beliau karim, beliau tahu diri. Yang saya ingin bahas, ikhwani, sahabat Sa'ad ini ketika beliau ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kata Nabi Muhammad, jangan simpan sebagian. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 dari harta saya ya Rasul, ats-tsulutsain, 2/3 dari harta saya berikan buat agama. Kata Rasulullah, kebanyakan. Ya Rasulullah, kalau begitu setengah dari harta saya berikan di jalan Allah, setengahnya lagi untuk anak saya, karena anak saya cuma perempuan satu, tidak perlu harta yang banyak. Kata Rasulullah, setengah itu kebanyakan. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu ats-tsuluts ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ats-tsulutsu katsir, 1/3 itu banyak. Kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan tidak minta-minta, itu justru membuat Allah lebih bahagia dibanding kamu banyak mendermakan harta tapi keluarga susah, keluarga jadi orang yang minta-minta. Bukan berarti Rasulullah SAW mencegah orang untuk melakukan kebaikan, tidak. Tapi di dalam satu masalah Rasulullah ingin mencontohkan bahwa ada yang sebagian orang ini baik sama orang lain, tapi kalau buat keluarga pelit. Ini namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, al-muta'addi fis sadaqat kamani'iha. Orang yang lompat di dalam bersedekah seperti orang yang tidak ataupun enggan mengeluarkan sedekah. Ngasih temennya baik, kalau udah nongkrong ya, nongkrong keren sama temennya, habis berapa aja terserah. Tapi kalau buat keluarga pelit. Hartanya kalau buat keluarga seperti nggak pernah ada. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga-jaga. Nah, Rasulullah SAW selalunya memilih sesuatu yang gampang bagi setiap orang. Tapi di dalam masalah ini, ikhwani, ketika Nabi Muhammad ditanya, berapa banyak kira-kira saya ini melakukan salawat, membaca salawat? Apakah saya membacanya 1/3 dari waktu saya untuk bersalawat? Kata Rasulullah, fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lagi lebih baik. Biasanya ngurang. Ini Rasulullah mengatakan kalau kamu tambah untuk salawat, Rasulullah katakan kalau kamu tambah lebih baik. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalau begitu setengah dari harta waktu saya gunakan untuk bersalawat. Yang pertama kamu akan dapatkan, kamu tidak akan pernah sumpek. Kamu di dunia tidak akan pernah sumpek. Kalau tidak sumpek, tidak sedih. Kalau tidak sedih, berarti hidupnya bahagia. Kalau melihat orang-orang yang hidupnya senantiasa bahagia, lihat aja, pasti banyak sholawatnya sama Rasulullah SAW. Ini sholawat nggak melulu-melulu, wah saya disuruh Habib Ali sholawat kemana-mana bawa hadroh, dia goyang-goyang gitu, nggak begitu. Ya, sholawat kepada Nabi, mengucapkan sholawat-sholawat khususnya yang ma'thurah, yang datangnya dari Nabi Muhammad. Sholawat al-Ibrahimiyah, sholawat an-Nabiyil Ummi. Yang terpenting kita memuji Rasulullah, bersalawat sesuai dengan perintahnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang pertama yang kamu akan dapati kalau kamu senantiasa bersalawat kepada Nabi adalah idzani yukfahammuk. Kamu tidak akan pernah sumpek. Ini sumpek ini penyakit besar. Kalau udah sumpek, malas ngelakuin apa-apa.
ngelihat orang kayaknya mukanya berubah semua, kayaknya pengen nabok aja, ya hawanya kan, ngapo nyingok-nyingok kau, ya itu keluar tuh pasti, ngapo kau nyingok-nyingok, tabok kau, ya. Ya. Itu pasti akan ada tuh. Mau ngapain aja jadinya apa? Jadinya sulit, jadinya susah, jadinya tidak betah di dalam hati. Nah itu akibat apa? Akhirnya apa? Kata-kata kotor keluar. Akhirnya apa? Akhirnya keluar karena apa? Karena sumpek. Obatnya sumpek adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa yughfaru dzambuk. Bukan hanya kamu hilang sumpek, tapi dosamu juga akan diampuni oleh Allah. Kalau saya fahami hadis ini, seakan-akan Rasulullah SAW di dalam salawat ini jama'a baina ad-dunya wal akhirah, mengumpulkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tidak ada penyakit yang lebih hebat dibanding kesumpekan. Makan enak, kalau lagi sumpek jadinya nggak enak. Rahmat ya Allah. Kalau seseorang punya dosa, berarti dia orang yang maksiat kepada Allah dan akan mendapatkan neraka. Dan tidak ada kebahagiaan di akhirat kelak seperti ketika kamu, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Nggak ada yang kita cari. Ya Allah, saya pengen ini, ya Allah sangat. Nggak. Yang kita andai-andaikan di akhirat kelak, dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Bayangkan dengan solawat, di dunia kamu bisa bahagia, di akhirat kamu bisa bahagia. Dengan ucapan Nabi, idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk, dosamu akan diampuni di akhirat, kenikmatan yang tiada tara, dan di dunia idzan yukfa hammuk, tidak akan pernah sumpek. Jadi kunci berbahagia dan poinnya pada hari ini yaitu dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab. Sungguh luar biasa tadi yang telah beliau sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon izin kepada Habib untuk memimpin doa dalam acara kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim bi jalalika wa kamalika wa 'azamatika ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Salatan tarhamuna biha wa salatan ta'tifu alaina biha wa salatan tanzuru ilaina biha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shaffi' fina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahshurna fi zumrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi zumrati awliyaika wa fi zumrati salihin min ummatika. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فرجتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه كل نبي وكل ولي وكل تقي أن تغفر لنا ذنوبنا وتعفو عنا ولا تعاتبنا بما فعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه سيدنا محمد وبجاه أهل بيته الطاهرين وبجاه ساداتنا أوليائك لكل أمتك برحمتك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا ولا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وهم مستور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزوز يا غفور. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mohon izin kami Habib akan ada sesi foto bersama. Kami persilakan untuk seluruh pengurus inti Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dan juga kami undang seluruh pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dan para orang tua kita, para habaib dan guru-guru kita untuk berfoto bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab. Kami persilakan.